Atami aqui. Bentada em bodega escura de caixote. Missou. Maraco cadena na mão e pia, como se fuera mi porarui de aqui fo. Com cada movechão que me hace, e hero nanta cortami. Pensei me da evitar tanto que tá possível de mover. Da hora mi corpo começa a queimar, de cinta muito largo, de minha exposição só, me da bira cinta outra maneira. Hier zit ik dan, in een donkere kerker van het cachot. Alleen, geketend aan handen en voeten, alsof ik hieruit weg zou kunnen vluchten. Bij elke beweging die ik maak, snijden de boeien in mijn vlees. Daarom beweeg ik zo weinig mogelijk. Pas als mijn lichaam pijn doet van het te lang in één houding zitten, verander ik van positie. Here I am, thrown into the dark cellar of a dungeon, alone. My hands and feet are shackled, as if I could flee out of here. If I move at all, the chains cut into my flesh. That's why, as much as possible, I don't move. It's only when my body begins to burn from sitting too long in one position that I turn, sit some other way.